Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni beNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo sekhulu nanye. 101 sicela umfundisi Mbatha wasesabathena sola esihlabelelo inkosi imbusisa. Sibusi kwaba bangcwele.
leli ithuba sizolinika abafundisi ukuba bafakaze ngemisebenzi emikhulu nemihle enziwa ubaba omkhulu. Vesa lodwa lanele nisinentetelane inkosi nibusise. Amen. Bunani uvele mafi uzomi lama uzomu ngiyabonga abatwana baNkulunkulu inkosi zinibusise. Ngelana sihlangene indawo kababa omkhulu nokuzalwa kuNazaretha. Kuthiwa ke iphakameni ngelilanga kwalethwa uhlanya kubaba omkhulu liboshwe ngamaketango. Wase baba omkhulu eyabuza ukuthi nimbopheleni lo muntu. Bathi laba ababemba nawe uyahlanya ushaya abantu masingasimtetelela isibhaqa singaqhuma la singabaleka wonke umuntu khona. Kwasethi ubaba omkhulu umqaqeni ngesikhathi beqeda nje umqaqa wavela wasuka ngejubane base besho laba kade bemophe amaketango bathi sishilo sathi uyahlupha suka ngejubane ephikelele phezulu esangweni wase suka umbaba omkhulu wafaka imini emibili emlonyeni washaya ikhwela ebhekise kule ndoda le. Yathi malifika ikhwela le ndoda yashayeka phansi. Yathi vuka lapho le ndoda yavuka isigaqa ngamadolo ezibaba omkhulu sekuphelile ukugula.
Mawune inhlahla kaShembe uyaba nayo inhlahla kaShembe. Sekuthi ke sisikhathi ubabamkhulu evela emsebenzini la eyenza yokuphilisa abantu, kushumayeza abantu. Ezokwehla estimeleni ePhoenix. Kanti khona ke owesifazane la osuka eStenga begulelwa ingane ngothando lengane yakhe le lo muntu wesifazane uthema egibela isitimela esuke odokotela babesanjelwa ngalezi zikhathi udokotela eyakuyena wasePhoenix esuka eStenga yena ayehleke ePhoenix aye kadokotela ingane yaphelela esitimeleni phefumula kodwa ngoba wayinethembe ithanda ingane yakhe wacabanga ukuthi udokotela uzomsiza mayefika kudokotela uthi udokotela akasebenzi ngeyidumbu usezoshayela laba abathatha idumbu bayithatha ingane bayigcina emakhazini ushuthi lo mama noma lo muntu wesifazane ngothando lengane yakhe waphinde wayiphatha nje wade iphetheza nayo waphindele emuva ngiba ngithi abanye abantu abanenhlanhla kaShembe wathi mayesezogibela ke esephindele eStenga kulesitimela egibela kusona kwakwehla babamkhulu mayehla babamkhulu uthi uyayibona lento ubabamkhulu wayibona izinto engakenzeki abone nezithekile waseyabona ukuthi lengane eyiphethe umntwana osihambile iphuma kudokotela uyezwa njalo lo sisi ukhuluma uyaphimisela noma lo muntu wesifazane uyaqhakeka lo muntu wesifazane uthi ngabe ubone kanjani ukuthi ngiphethe le ngane sifile ngixoshiwe kadokotela wasethi babamkhulu umntanami uyabona ke le ngane yakho njobe isihambile imboze nje kanjalo uyabona la yokwehla khona uyothi mawuyimbulu ifica isiphila waseze lo sisi waseze njengoba ubabamkhulu eshilo wangayimbuli ingane wahamba ngene esitimeleni sami isitimela wathi mayesehla lapha eStenga wasethi ake ngibone lento athi shoyile wababa waseyimbuli ingane wayifica ingane isiphila waseyikhathaza ke lo muntu wesimame esengakubo esefuna lo muntu omphilisela ingane wagibela isitimela wabuya wenza ngala ePhoenix wasebachazela ePhoenix ukuthi ngihlangane nomuntu onje kanje base bebona abantu uShembe bamiyalela ukuthi kuphe phambili waseya nalengane seyobonga kuphambili Kosi busisene kuzwela Kancane kanza kwethu ngicela ukubonga nje kakhulu obaba abavangeli babangali benkosi nakusasa nibambe kanjalo noyithola inkonzo akukho lapho ngenaphutha khona ubaba mkhulu uNkulunkulu ubaba mkhulu lo phambi kwami akukho la ingazange nyathele khona akukho ngoba ngisho le Mozambique ngisho wonke lamazwe abantu abamnyama wafika lapha ngizokhuluma ngaye mina ehambise mina emdletsheni ngathi ngayiphika lento osethiwa ngifunda incwadi ngayifunda incwadi yathi mzukwana uAbraham ebusiswa uMelkizedeki uJakobe wayekhona kodwa kamzalanga
wahamba wafika wahlabisa waqala wathumela uhlabisa kithi uzofa mntana enkosi wahlabisa hamba ungiyele kumbatha lapha ya imatshe emhlophe umtshene ukuthi ngiyeza kuye ngithunywe uJehova uthi angizomthethelela onke amacala wenzile nasazowenza ngoba uzohlala emhlabeni la kwaphenduka khona baba wana ngumfundisi unqumalo wasephuzanele wayihamba njengoba sihamba la endleleni sihamba nezingunguluzi zikashembe ezinye izithanda khona lapha endleleni ayikhethe unqumalo wamkhetha ushembe amabhokisini wathi my partner isiqiyo baba mkhulu nabantu ayihamba nabo wayesemisa abantu wayesekhomba umbathe ephezulu emabhokisini wathi umuntu wami loya ya loyo lapha phezulu umuntu wami uthi kunqumalo awu lo muntu umbona nomuntu okude kangaka ukuthi umuntu wakhe mayifika kuye futhi awusabona mbatha ncebe inkosi uyagoqa umbatha uthi yebo baba awusufikile yebo mhlabezi ubaba la halalisa khona wahlabisa waqhuma udlunkulu wathi akancwadi waqhuma wafa ukujabula wayesethi akancwadi emashinyane ntambama wayesethi ngiyeza mbatha uthunywe uJehova uthe mawulala etsheni nami bofe ngilale kulelo hotelele mawulala esihlahleni ngifike ngilale ngaphansi kwesihlahla wagijima umbatha wayobikela induna wabikela amakhosi inkosi yayikhona uNtamnemitho emthetheni uNtamnemitho wakhipha izinto endlini wathi ayisindi indlu ushembe mayifika kuzofika ngenela wafika wabangwa enhlwathi namhlanje isekhona lezo phambana lapha afika abangwa khona wayengekho umbathe zama ukulungisa ekhaya mayifika lapho bathi abanye na indlela ebhekele wathi yaphi bathi yakonkosi wathi cha ngithunywa ngenkosini ngithunywe la kumbatha iphe yakombatha akekho yaziyo waqhankisa lukaza esumahlenya noma loyo sathi ngiyayazi sasingeyili Nazareth wathi hamba phambili mntanami ungikhombisa indlela wafika lapha ngoLwesihlanu mhla 18 December 1932 wafika lapha eVuma mayifika lapho wafuka hlala phezu kwetshe lelo tshe lenzima ngana namhlanje wafuka hlala phezu kwetshe wamemeza wathathu ngolaka wathi wembatha ubaneni imbangayo ngiyabuza nibanga bani kwaphendula impumputhi uZefania usemjetheni wayengabona emehlweni ayiphele nansi ngibona zezande esontweni manje ayiphele nyazi lesona ayiphele impumputhi esontweni wayiqeda wathi cha nceke yenkosi ubengekho umbatha lapho ububangwa khona wathi ho anibokwazi ukuthi nibanga abantu wangene kuguqa owayelele kuyinyawo zingaphandle kwakuyifana naguqa wagcinisa lishiya ukuthi lo lapho umbathalala khona wathi ngo9 ngakusasa ngesabatha wasamazama umhlaba wabiza ingane zamantombazana wathi ayiqala iculo ayingakabhala amaculo zithi kulongo lomkhosi sizwe ngezwi livele emfini umhlaba esinawo yazamazama awuthi thuthu uyesu uJehova wavuka mhla ka20 kuDisemba wayemfuleni ingwenya ikhona namhlanje isha yonke imfula lo mfula usalukhona wayobhabhathisa khona abantu abasebetholakele beshunyayizwa umbatha ngilanda indaba kaMbatha babetholene kanjani kude nayo kodwa babetholene ngengalo ayigula kuyo ingapholi ahamba futhi babhabhaza labantu engwenya lapha emfuleni wabuya nabo kwase kukhishwa inkomo ezimbili umbatha wayesebenza ehlakula amasima kwaKhumalo ngoba wayegana umandla ngamandla abandla ngamandla ngamantungu ehlakula amasima khona bezomholela inkomo mase ufika ushembe uyoyicela le nkomo ibless le nkomo isithole uyoyicela kulabantu ukuthi ngicela ninginike le nkomo ngihlabisa ushembe sefikile
induna yakwamthetho yakhipha iduna elintenjana mazi sesibayele izinkomo kulolome selungela ukubulawa yaphuma le eyisithole ngomoya yaya kushembe esendlini baba uyasidla idiskweneto ithi nje mthatha kamayekisi umnikazi wento zonke cha mntana mangisidla isikweneto mina baba ngikwenetiwa ngiseyosibambatheni mina ngokwakho imali futhi baba ngenzalo yami umbatha uyoyalala emlazi court ngenzalo yami waseshaya indweba yakhe le imfuthuthi ngiyabonga mbatha mntanami usungiphile ithi lenkomo akusiye yakho ingekwakho imali futhi uyoyalala emlazi court ngenzalo yayo usho umlomo wathi maNkulunkulu abanye uNkulunkulu nangiphambi kwami yayekwa ke inkomo labulawa iduna leli elikisho induna elintenjani labulawa kwadliwa 1952 usengikhona ngelusi inkomo waboshwa umkhulu waboshwa kanye nobaba ngayo izalo yenkomo waboshwa kanye nobaba emlazi court lagcwaliseka izwi ekabhombela ukuthi ngenzalo yale nkomo uyolala emlazi court bombela uNkulunkulu amen yabona nje laba abantu abalapha ngaphandle laba bathi nivumela abantu begule esontweni ngiyabonga ukuthi angibangabikho khona ngiyakubonga lokho hayi ngiyabonga shembe ungivikelile hawo ucotshe ushembe ngephupho wakwethwesiji ngephupho phela kusekodela kusenkwedela manje akusikhona asambe emsonyazini sicotshwe unyazi thina ayicela ukwedlula ngizoze hlukumezeka kakhulu ngoba lento ingicasula kakhulu manje baba nganginaka umbhobho bafana tata Basinda ukuphephisa Siyamakhosi Dwala elihle siyabonga baba ithubo siphalona sibonga Nkosi yamakhosi ukuthandwa uwe noma masizwa ukuthi kwakungelula makufanele uze uzosebenza umsebenzi ongaka sibonga ke Nkosi ukuthi uthema usufikile sekukhona obakhethayo wasikhetha nathi Nkosi yamakhosi ngoba ukubala
akukhona ukuthanda kodwa ukuthandwa uwe. Siseyinsukwini ke lapha okufanele khona ngabe senza zonke izinto ezinhle size senzelane ngisho sodwa into ezinhle. Sibonge uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi wasithanda. Ezweni lakithi Nkosi yamakhosi sikhule sazi ukuthi besixoxele obaba ukuthi wafika uShembe ngakhona. Bathi ke nabe ikhuluma indaba abantu abadala bathi kwakuyisikhathi sezimpi. Izimpi ezazikhona zomhlaba. Uma efika uShembe ufika uyabuza ukuthi apha amadoda akulelizwe. Kuthiwa hayi mntu kaNkosi amadoda wekho asempini. Uthi hambani niwalande. Nimntunu watshela ukuthi hayi impi yaphela manje. Ababuye bezekhaya. Efikela emzini wakwaNtombela. Aseyabuya kamadoda wathiwa cha lade kukhona umuntu esingamazanga ukuthi unhloboni umuntu. Uthi lo muntu buyani impi siphelile. Kodwa okukhulu kakhulu kube nesikhathi lapho unyazi lwezulu luhambisa u1 day ngapha enquthu. Ngala ngisuka ngakhona. Insizwa yakwaNtombela ithi kimi mfundisi ngibone ebusuku kuthiwa njengoba kuza uShembe kufanele kube khona esikwenzayo thina abantu bakwaNtombela. Ngoba uShembe wafika la ekhaya akazange enzelwe lutho. Emva kweminyaka emidala. Hawu Ntombela uthini na? Uthi manje yangihlupha lento ngoba anginalutho. Bese ngithi Ntombela uma sikuphi inkomo sakuthengisela ungana u500 khona phela lenkomo kuzobe yakho. Uthi ke yena cha ngawuzama. Ithi ke Ntombela letha ke u500 sokuphi inkomo sakudayisela. Wase yawuletha u500. Lento engikhuluma inobufakazi. Uthe uma efika ubaba lapho unyazi lwezulu efika nomfundisi uNtombela ngabathatha labantu ngabanikeza uNtombela. Ngathi Ntombela nazi indaba zakini. Awubaqhube laba bantu laba. Uba sezulwini bayohlabisa uBombela. Ngoba iphupho selifike eqala lathi akenzelwanga lutho. Okuyikho okwenza ukuthi sikhulume nje siphumele obala sithi uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngoba lena indaba endala nathi sasingakabikho sonke. Kodwa iyavuka mase kufika unyazi. Siyabonga kuqabadelo wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sibonga uthando sithande ngalo Inkosi busisene kuzweni. Baba ngiphe mama ngiphe baba
Nkosi yamakhosi umfundisi umpele wasentabeni lasemzini eJolvet. Nkosi yamakhosi ngithanda babazi ubukhosi bakho nobukhulu bakho. Ngizoxoxa ngathi ngixoxe ngane yakwami. Ngicela ningilalele. Uma waya lapha eDalton umama nje wenkonzo engekho kule nkonzo yamaNazaretha. Wafika lapha eDalton inkonzo iphethwe umfundisi uMadlala yasemini. Ebabaza indaba zikaBhombela. Wababaza kakhulu imisebenzi kaBhombela. Wayeseshayeka uma. Kwathi masekunikele wayesehambe segaqa eyakuMadlala. Wafika athi mfundisi nguzwile konke okushilo. Kodwa manje ngithi ngiyabheka mina. Ngeke ngisakwazi ukuthi ngigene kule nkonzo. Ngoba uma ngase ngiphase itshe sengiyabona ukuthi indlala nokugcina seyiseduze. Ngicela phela ibambe qina njengendoda. Ngicela njengoba uthi uBhombela uNkulunkulu, ngiyacela ukuthi ungicelele kuBhombela ukuthi ahambe ayobheka eswini sami. Ngithole nje umuntu oyedwa awuyena ozongigijimela ebafaneni bami. Ngangile Bishopston ngiyiphoyisa ngazinanyaka nje indaba yokukholwa. Angiqondile ke lapho. Ngiqonde ukuthi uMadlala noma benze isifungo. Bathi uMadlala ngiyafunga. Ngithi uBhombela uNkulunkulu uzohamba emndenini wakho ayocela ingane eswini sakho kuzona ezobe iNazaretha. Njengoba wanikela nje imali encane kwakuyisikhathi sakudala kakhulu uthi upopwa kwento enkulu kabi. Ngoba uthi umuntu osheleni khumbula ukuthi umgqonqo nje waswethu ngaso sikhathi wawuyisend. Wawuthi uma uthenga esitolo unikezwe ushukela nje mahala, unikezwe uwafu wesinkukhu oqoza uphuze. Ngaleso sikhathi kwakubuswa nje ungafani namanje. Kodwa ngisho ukuthi kwaba isifunga abasifunga bavumelana. Emva kwaloko ngase ehamba kuBhombela ngifuna wangithola eBishopston. Ngeke ngisalanda kwenzekana ukuze ngibe la. Kodwa enqonde kona ngizofakaza ukuthi ushembe ngempela uNkulunkulu ngoba uhamba ongilanda namhlanje ngilapha phakathi kwenu. Amen. Ngiyacela kuma uNkulunkulu ayikhumbule intombi kaMthembu ezaloMandlovu. Ayikhumbule ayibheke lapho ikhona ekhayisela isibani nabe kuyibi ikhayisela isibani la ngihamba khona. Ngibe indoda emsaba uNkulunkulu. Ngiba ngingabo mngani noNkulunkulu, ngibe nje umuntu omsaba njalo ngize ngihambe emhlabeni ngimesaba. Ukhona ingane la yasemthwalume. Ngizoshiya nje bese ngiyavala ngokusheshsha ukuze kuphole nabanye. Khona ingane yasemthwalume ukuthiwa uSabeka Ngcobo, iyayizalwa uNgcobo kodwa izala uNgcobo kaGumede. kaGumede ithi yayilusa inkomo
zakhona kaGoli sekhulile nje yomfanyana elusi inkomo ithi ngolunye usuku yabuya ekweluseni yabuya kunetha kakhulu ukhulu wabasekhelela ke ukudla wenikeza wayibasela umlilo yadla yameqeda ukudla yasefikela ubuthongo yalala eduzane komlilo kanti kunenkukhu efukamelayo emsamo yaphuma inkukhu yashama pheko yandizi kwasuka umlilo wahlala phezulu endlini yotshani yavuthi indlu elele unina ethatha ukhulu ake ethatha umgqomo eyokha amanzi wathi phansi emfuleni wabona kushunqa intuli bheka phezulu ekhaya waphuthuma washiya phansi umgqomo wathi wafika abantu sebengungile umakhelwane umlilo sowudla amagalane emzini engasakwazi ukungena wakhala ukhulu wakhe ezungeza engazi uzokwenza njani wathi kodwa ngonyangane umntanami ngizothini kodwa umntanami naye ingane ibhubha ngaphakathi washa kakhulu umlilo wabutha kakhulu ngabasafuna lutho usondela ingane ilele waqala ukuthi ingane yakhe iyothula wasethi usukuyokhala emalahle nje ayotholakala kwasembonile kade ehlezi khona sizobona ngamalahle uthi washa umlilo uzwe wawohloko uthi lo mfana into ayibona wabona umuntu egqoka azomhlophe nejazi nesigqoko esimnyama uthi lo muntu ephethe ubhoko uthi wafuka mkhomba ngobhoko phakathi kuliyona engaboni yena untiyasha wathi Nkosi yethu simakade ose wathi ehla moya wadlula wathi unethi zonke izono maziphele uthi kwaphuma ishidi elimhlophe lafika lamboza leshidi elimhlophe uthi wabona sekuphelela abantu sokuthenya kwawo thokule waphela wathinya wathi mefulathela uthi wambona la ngemuva ubhale ngamagama amakhulu ukuthi shembe amen uthasuka lapho uthi wathi unine lakuphela yonke into sokushunqela phansi ukuthuka amalahle sokubheka ukuthi kuthathwe manje na kuthelwa amanzi kucishwe lamalahle kuyophalwa la kade ehlezi khona kwazakala umfana ekhwathela ngemva kwakhe walaba abantu sebekakele lo mlilo wathi uyabheka awunangu usabe osuku mesabe bakubona ukhona la walapha eqolokole emzini osuku mesabe umengenya bakubone sukuma ume nangiya owaphuma emlilweni phakathi uvuta nangiya usabe owaphuma emlilweni uvuta phakathi bambonisa ngemuva kwabo kulona ndaba esinjalo uma sithi ushemba uNkulunkulu akekho omunye ngaphandle kwakhe amen kanti kuphela silungisa indlela yethu umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu angene esimodeleni afake izunya legolide umthetho kaNkulunkulu awufuni ungeze kube khona into ezingezayo engekho emthethweni utholakala sobhiqini wena umdala ezimnyama kodwa kufanele sibe mhlophe umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi umuntu afake umlomo oyinsiyano obovu
umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu ukuthi afake izipho ezibovu kodwa azidalwe zimhlophe. Umthetho kaNkulunkulu lo ugagalelo kwathi ubhombela usitimela samampondo. Uthi abatsheni abantu njengoba njengamanjena abefundisi bakolopha umkhumbi wonyazi bayosula benza zonke izinto. Awuvumi lo mthetho kaNkulunkulu ukuthi umuntu oyisangoma agezwe emfuleni abuye athoke igqoka umNazaretha esebhabhatiswe efaka amabhonko okungoma. Khipha amabhonko ezandleni ngoba soyinazaletha. Khipha ukuhlala emaqaleni ngoba soyinazaletha sowagezwa. Mawutholakala unjalo umhlaka 1 soli khona amasosha azokubamba kuyeke onyaza akhomba indlela. Ngeke kushaya akhomba indlela ngeke ungene kulomkhumbi ngoba sawulungisele unyazi ukuthi uma kwehla lo mlilo ngoba umhlaba unyangaza uma wehla lo mlilo lusithatha unyazi singashi kulo mlilo. Inkosi obusamazweni yesizwe. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Nkosi Baba ngiyakuthanda. Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba, ubukhulu bakho banzi, awulinganiswa namuntu wena Baba. Lo ukhulumayo umfundisi ukhaya, igama lami engalifo gogo wathi usuququbele. Angazi Baba ukuthi uma kukhulunywa ngendaba kaBhombela ukuthi mina ngayikhuluma ngithini ngendlela unyazo loNkulunkulu ngakhona. Baba ngicela ukuthi ngibe mfishane ukuthi ngicela uNkulunkulu angisize ngingakhali. Ungelekelele Baba mangikhuluma amagama amabili njengoba kwenele uNkulunkulu wami. Wangithanda Baba esikhathini esinzima Baba. La kwangase khona mama, ngase namphoyithu, ngase nadade wethu. Ngaphuma endlini yami, azange ngibuye ngiye endlini yami. Iminyaka ewu13 ngihleli nawe Baba. Ungibhekile uNkulunkulu. Ungelusile Baba ezivunguvungweni eziningi emhlabeni Nkosi. Wangikhombisa ukuthi wena uNkulunkulu. Lo Nkulunkulu lona engimlandelayo akusiyena wami ngababa. Uyipray. Kodwa Baba ngibabaza nje ukukhulu bakho Nkosi. Ukuthi wena wangivikela emaphubesini Nkosi. Wangivikela Baba endaweni eziningi Nkosi. Baba uyangithanda Nkosi. Noma abantu bangathi abangithandi kodwa wena uyangithanda Nkosi. Ngoba ukhombise mina ukuthi uyangithanda. Ngake ngahlala Baba. Ngahlala Baba iminyaka emibili 2 years ngagezi. Ngaze ngaba nezintwala.
intwala ngiyayazi intwala ethi njani ngangibafihlela nomngane ngimfihlela ukuthi angigezi nempahla engiziphatha ngaphansi ngisigezi kodwa wena wangithanda noma ngisenuka wangithanda Nkosi intwala ngiyayazi baba ngayibona intwala baba inkone lena ela emphethweni webhlungu eyasekhanda imnyama baba wangithanda Nkosi ngimanikiniki ngaselutho nje kodwa wena wakhombisa uthando Nkosi ukungithanda uNkulunkulu wangigeza Nkosi ngensipho yakho yasezulwini wangisekhenani ngazalwa baba ngonyaka omusha nyaka wami uqala nyathele ekhenani kodwa ngithanda uwe baba ukuthi ungibonise ngisela emhlabeni ngibona ikhenani ngoba bengingayazi ikhenani kodwa wena wangithanda uNkulunkulu uma ngakwazi ukubonga noma ngakhuluma ubukhulu bakho obubanzi kangakanani ngeze kwangisizanga lutho kufanele ngubonge baba ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga baba la kwaphela khona ukuthi angiselutho emhlabeni ngisewe mphindelo wamina azange ngikhumbuke ukuthi ngiyobe ngiphile kubo mNazaretha futhi azange ngicabanga ukuthi ngiyobe ngiphile ngibe yikhulu ngangazi nje ngazatshela ingane zami ngathi mangifa ningayi ukumtshela ubaba limiye kubaba namtsheli ngoba uyangibona lapha engikhona uma ningcwaba ningcwabe ngebhokisi ngoba vele angilutho emhlabeni konke baba ngangenza ngazoba uthi angizobe ngiphinde bewumuntu wangithanda Nkosi ngingelutho ngiyazibongela uNkulunkulu kuwe ubanzi bakho nobukhulu bakho engibinganisena lutho namhlanje na ngikulomuzi ngiyakhala nje ukungafika kulomuzi wakho ngakhala lokho nje mangiphumela phandle ngiyakhala mangibona abantu ngiyakhala ngikhumbula ukuthi kuba baba uNkulunkulu unyaza akangithandanga bekuyibona kanjani lento ebonwa ngabantu bonke emhlabeni ngiyazibongela uNkulunkulu kuwe angiqonda ukuthi ngishumayela kodwa ngicela nje ukuthi ngizibongele kuwe kodwa ngiphume emgodini maNazaretha mawufika isikhathi sesabathu ungathi uzoyaphi mawufika u23 ungathi uzoshonaphi ngobona abantu bephethe iMnazaretha beye emasontweni ungazi ukuthi uzoya kuphi ngikhumbula ukuthi ngelilanga ngathatha intambo ukuthi ngizozibulala ngoba ngibona ukuthi angilutho vele ngoba ngangazange ngize ngibe lutho ngaphandle kwaShemba wangithanda ngimncane wangelusa ngena baba wangikhulisa uma sengisuke kwengabona akusekho into engiyodwa wena wangivikela ngoba wafisa ukuthi ungibonise baba lobu bukhulu bakho basezulwini kodwa ubuhlungu obukhona baba nginabo ngaphakathi angithola ukuphumula Nkosi yamakhosi ngoba kulomgodi lo ngangcwatshe kuona kwakunabafowethu engangcwatshe nabo base kulomgodi bayasha njengoba ngikhuluma nje wakwesabatha nje phela uNkulunkulu azabakhumbule lapha bekhona abazi nabo ukuthi bakhona bawumsebenzi zandla zakhe phandle baba kunamabhubesi akweshele ebusuku akweshele mina bathi qoma mina lothi qoma mina kodwa ngemphukwethu la uthi nje ke ngingabambezeli okuningi uNkulunkulu lokho engikhuluma ekuningi kodwa ngikhuluma igama elilodwa ukuthi uShembe uNkulunkulu ubaba ongizalakho wambona ubaba uNkulunkulu ubaba ongizalakho wambona uShembe ukuthi uNkulunkulu etshela uJabulani ukuthi ukhona umuntu lapha ogama lakhe lunguShembe isibongo sakhe ngokwaShembe ubaba wathi mayezwa leyo nkulumo leyo yamphatha kabi leyo nto leyo ukuthi khona umuntu ongathiwa uNkulunkulu ngeke ngiyikhulume ngeke ngishumayele ngoba mangahle ngishumayele kuba sengathi kuyinkonzo yami kodwa indawo yodwa nje na wathi ubaba mayisekholwa umfundisi wasemishini lapha na entombe wathi ukuthela kabi ukuthi lo muntu lozoqeda abantu bameso ngoba kwakuphenduka abantu ababesesontweni lasemishini bakholwa uShembe lo mfundisi lo wayesecela ukuthi bafundisi bakho ukuthi ngicela ukuthi ningishintshe ngiye kwenye indawo ngoba khona umuntu lapha oshumayele indaba kaShembe abantu
bayaphela esontweni baya kulomuntu lo ngcono ngihambe manje ke ngiye kwenye indawo lapha ngathi ngisuke phambi kwalo muntu lo mfundisi wabopha imithwalo yakhe waya Good Friday wathatha isikhwama sakhe sikaxe hlombe wahamba wathi eseyintabeni engakafika eDumbe waphoseka emgodini phansi emgodini mayofika phansi emgodini kumnyama mayithi ukuthi isandla akabona kuphela khona umgodi mayithi phela isandla asifike ufuka khona umgodi kumnyama wathandaza wathi Jesu Kristu Ndodana kaMaria ngiyakwazi ukuthi wena uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu kaAbraham noIsaka khiphi kulomgodi lona kodwa azange azafika uJesu noAbraham azange azafike noMusa bazange baze bafike uthi lo mfundisi lona mayilinganisa uthi ngiyethemba ukuthi kwakuzinsuku ezintathu ngihlele emgodini ngingawathola amanzi ngingakuthola ukudla uthi ngase ngisilunga sengiyeka konke ukuthandaza sengithi Jesu waseNazaretha uma umphefumulo wami uphuma ngicela ungemukele uyombeka eJerusalem ngoba uthi izwi laseJerusalem akazili lapha ebuhleni ayibonkuzi amen uthi wathanda wathi bayiqeda ukuthanda sethi amen wasebona ukukhanya kuza kuye wabona umuntu ozala wathi bayifika lo muntu wayembuza wathi uyangazi mina na wathi lo mfundisi angikwazi wathi mina ngumshembe mina ngumshembe mina igama lami ngumshembe uyabona lapho khona ngeke kuphume la ngoba lapho uJesu akafiki lapha uAbraham wafika ufika ushembe kuphela yeah uma ufisa ukuthi ngikukhipha ngizokhipha kodwa uJesu ngeke akukhipha uthi umfundisi wasesuka lapho lo muntu lona ogama lakhe ushema somqedane wathi mayiphenduka ethi kwavutha umlilo wamemeza umfundisi wathi ubaba akasakhumbuli le muntu ukuthi ucasulo ushembe nje bese zafikile lapho wathi baba ngikhiphe baba wathi ngizokhipha wathi ubona la uJesu ngeke akukhiphe la munye umuntu ongakukhipha la uBhombela khona uhlala umazi ukuthi ukhona uBhombela la emhlabeni nasezulwini ukukhiphe kule ndawo ngeke uphume kuyona uthi wasebona ngizothumela umuntu wami lapha khona umuntu wami ngizomthumela lapha mayefika lo muntu wami lapha kuwe umbambe ungamyeki uwezokhipha lo muntu lo uthi kwaba umsuzwana isikhashana kanti lo umgodi omhlambila umhlambila ubuyela uzingela khona ufuna khona inyamazane uzwa iphungu umhlambila uthi khona iphungu la lele ngifuna ko lila emgodini wami wehla indiza wathi mayefika kumfundisi wathi ushembe lapho hleli amikho wathi mbambe yeah uthi wasembamba bamba umhlambila umbamba wathi ngithi mbamba ungamyeki uthi umhlambila wadonsa wakunyukela nawe wangaphansi ongaphezulu wamemeza wathi ungamyeki mbambe umumyekile uzofela la wena ingcwaba lakho lizoba khona la umphefumulo wakho uzohlala la mbambe lo muntu lesilwane samdonsa lo muntu samdonsa simhudula saphumela ngaphandle naye sathi masiphuma ngaphandle lapha nesikhwama sakhe umdla ubuyela phakathi emgodini washo kakhulu lo mfundisi wathi mkhulu shembe amen mkhulu shembe amen wagijima akayanga emishini kodwa wagijima ufuna ukhanya ukuphi ukhanya ngizomtshela ukuthi ushembe uNkulunkulu amen Nkosi bonke enikuzileko amen ayamenywa uzani yefaleno
Baba Nkosi yamakhosi, ngiyakhuleka Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyakhuleka kobaba ondaba ezitho ezakubo, khuleke koza kwethu bonke ngezitulo obabeke kuzo Nkosi yamakhosi. Nami ngiyabonga uNkulunkulu weAfrika, noma ngiyisoni nginje kodwa wena uyangithanda. Wena uNkulunkulu kusukela emandulo kuze kube namanje, awunaki noma umthetho wakho ngingawugcini, kodwa lokho ngithandile. Igama leNkosi kalibongwe. MaNazaretha ingcwele kusukumela nje abe mabili Nkosi yezulu nomhlaba, ngibonga unyathele isabelweni. Awunganyatheli isabelweni ngenxa nje uthando lwakho nyazi lwezulu. Igama leNkosi kalibongwe. MaNazaretha ayingcwele njalo indaba kaShembe iyangimangalisa ukuthi inhloboni einhlobeni zikhona. Ubani ongakwazi ukumchaza kakuhle kwaShamaXhosa? Ubani ungamchaza kakuhle ukuthi ngubani lo? Ngizawukhuluma indaba yakwaMalume wami yakomenziwe. Ngeke ngikhulume eyakithi ngoba abakithi babe ngamaRoma. Inkosi inyanga izulu ithi amaRoma ayawuphuza ukuthethelelwa ngoba wona adukisa abantu. Ayibonga inkosi. Mhlambe ekho lokhu besenyanya nje thina siqhamuke enkonzweni lokhu besihlohloloza bethi hey wena uyiSayoni wena, hayi wena uyiSayoni wena. Uthi hawu kanti leZayoni ziyenzani? Noma seziphakathi kwabangcwele, noma seyibekwe isandla, noma seyiphuma emanzini, noma sesidluva selina, noma seyiphuza amanzi kaShembe, kodwa lokhetululo lumo. Hothi ya Jesu. Bantwana bakaNkulunkulu, ilanda indaba eyodwa. Ilanda indaba eyodwa, ukuthandwa. Ngingelutho. Kuthiwa hey lo muntu omumbi kangaka kodwa kwakwenze njani? Bengishaya abantu, ukuthi bangishaye, ukuthi bangikwaze, ukuthi bangikhuthuze. Kungekho lapho engibalekela khona. Igama leNkosi alibongwe. Nkosi, ngicela ukubheka kuwe Nkosi yamaNazaretha. Ngoba wena unothando. Thanda nezinto engelutho nje. Uyithande ngoba umnikazi wezinto zonke. Akabonga uNkulunkulu. Ngizokhuluma ngekhehla laseKhakomame. Uluphopo lungemtshinga umqwakuzo unkobezi lukhulu. Uma wami wayezalwe insizwa. Lensizwa ibingalona iNazaretha. Ithi inyanga izulu, ubaba inyanga izulu, uthi khona amaphoyisa amangayigqokile ingubo emhlophe ongababuka wena uweye. Uthi ngwathumela amaphoyisa amthi anibheke eMaNazaretha uhamba kwenu ukuthi kuyuphelele yini, kuyathandeka nezulwini kaShembe. Kayibongwe inkosi. Ubaba mkhulu wayengelona iNazaretha okuyindoda nje, nomzana nje wayemkahle. Angathi luphopo lapho khona phela ungibheke ekhehla. Nakwethu ungibheke nje ungiphe imali ngaze ngife ngenamoto. Nkosi, nyazi wezulu. Ngiphi imoto usungiphila incwadi. Angibe nencwadi ongiphe zona, uphinde ungiphi imoto. Ngiyayicela baba le moto. Kuba kuya ngami bengizothi ungapheli lo nyaka ngayigibele manje. Igama leNkosi alibongwe. Ubaba mkhulu ugolile mayese retire emasotsheni. Eganiwe ngabogogo abathathu. Intombi yakwaDludla, intombi yakwaMpungose, intombi yakwaZulu ezala umame. Wasehlatshwa ukugula. Ethole isiZulu
ekhaya lakwabo bathi ngoba ngeke bamelane naye enkantolo yenkosi kungcono bamphosela into layo esitwaleni besizulu yasiyamgulisa leyo nto wayesiyagula ubabamkhulu kwahanjwa walapha kwayiwalapha ya ubabamkhulu kwamehlula ukufa ogogo sebehlala ndawonye yonke imizi yakwabiyela lapha emangidini ngakubaba uGumede lo oyintshebe lo ihwanqa le ayike washona ke uLibhopho mase shona uLibhopho babuya omakhelwana abantu esibhekele kubona bebenothando bebenenhlonipho bezilelana bethandana bahambisa ukumala lapha singathi abantu bakwabiyela behanjela umnumzana wekhaya kangakabikho mina ngiyaxoxela awushemba uNkulunkulu impela noma inkosi inezono kodwa ungangilahli ngoba umlahlanga ubaba omkhulu awumnakanga nobaba omkhulu alone Nazareth kodwa ngiyacabanga ukuthi khona into wayibona enhlizweni yakhe ukuthi inhliziyo yakhe ibiyenza kahle emhlabeni ngaphandle kwengubo emhlophe ngoba ukholo uma sengubane emhlophe ongayi ngaphakathi akwenzi lutho kuwe shembe ukholwa okuhle okufuna ukuphenduka umuntu abe umntwana kaNkuluNkulu kungasho umlomo kusho izenzo ayibonga inkosi wahamba kubaba omkhulu kwasekulungisa ukulungiselela umncwabo mawusulungiselela umncwabo umuntu esikhathi engibheke ngaso ubushona namhlanje ekusasa ekuseni sekuyambi usiyancwatshwa futhi ngcwatshwe emakhaya hayi enkawini inkawu ngizitholela eThekwini uthi umuntu ungcwatshwe enkawini wathi mabisebemba lapha emangidini ezweni lasenkandla umfundisi uGumede bathi umgodi uphakathi nokhalo ay siyafika iZayoni afika amakholo ayokhaya akhala bayakhala bambozile ogogo lapha manje lo mnumzane wekhaya abantu abebenothando lweqiniso hayi abantu abanothando lwemali ukuthi uma ungenamali kuthiwa ngizokwenzani ngawe othi uma John umasigcwabisane kuthiwa uma usuvuthiwe ke sekulungile usungadeda abantu abebenothando bephuma emzini wakubo bekhalile belandela ibhokisi befika emzini yamadoda abahloniphe kama lenkosi alibongwe bo isindaba maselise ingcwabo selise engqeni zamadoda kwezakala isidumo lapha kwamkhulu ukukhalwa abantu bephuma bebaleka endlini umfundisi naye uqoka ishazi lakhe nephambano naye waphuma wabaleka kwathiwa kwabaleka nobaba othembeke othenjiwe manje kwezakala kanti ubaba omkhulu useyavuka esidunjini yavuka into kanoma sikisiki inyoni esindwa isilo sayo yahlala ngesiki uthi lalelani angisona isipoki ngiphuma mina ezulwini ngiphuma kwenzayo ngifica inkosi yamaNazaretha ngifica uPombela isitimela samampondo ngafica umama intombi yakwangema yathi yaqhamuka ivunule nawe yayingelona Nazareth kanti kunjani shembe lapho usibizela khona awuyixoxe kahle indaba ukuthi kanti usibizela kuphi shembe hawu izulu lakho shembe linjani awukhethi balala umuntu abantu bakhethana hawu shembe kanti unjani umthetho wakho hayike babaleka abantu baleke ngisho nogogo babaleke bonke babesemnyango nomfundisi wabuyiswe sesemnyango wathi hayi angihloni isipoki iphuma ezulwini kuqhamuka umama evunule ngevunulo yonke yamaNazaretha yamakhosikazi ka14 uqhamuka esangweni ayivulelayo anqamuke phakathi avuleke wathi wasonbuza ukuthi Bhopho ulapha nje ingane uyishiye nobani uthi ngathi sengisajabula uthando lukaMama wathi ngithi ingane uyishiye nobani wathi ungangeni sengiyokucelela enkosini yezulu hey izwa wena olibele enkonzweni ukuthi uzobona uJesu noMaria no Josepha lena khona ushembe umntalo wendlela
kusukela lena kukhona ilanga lamaAfrika lena khona inyanga yasezulwini lena khona umSamaria olungileyo lapha kukhona unyazi lwasezulwini siphelele iziqu ufunani kanti indaba enkulu ke base beyabuya abantu bayithanda phela abantu indaba babuya bonke abantu kwamigodi kwaphela ukukhala balalela le ndaba wasethi uthe uma ngema sengocela enkosini yezulu nomhlaba naqedane wamcelela wabuya wazothi sengikucelela enkosini yezulu nomhlaba ithi phindele emhlabeni wabuya ubaba mkhulu wabuya sekhuluma olunye ulimi esethi ushembu uNkulunkulu lathi izwi likaShembe kangene ngisemabandleni ewakena amabandla ukuthi into ayiphethe ayiphelele into epheleleyo isogaganele lobathi amletamati nani kunze ehlabeni nemantshobeni somelothina njengentetho umondlo kakhulu phansi kusho umuntu wasezulwini maNazarethe umuntu onothando umuntu ongakhethi balala muntu unemali awunamali awubukeka uyabukeka yena ubuka phakathi enhlizweni ayibongwe inkosi bantwana kaNkulunkulu angiphethe enkonzo ngiyabonga Nkosi yamaNazarethe ngangingawazi lokho isimuzi kaMashi ukuthi kanti ukhisimuzi mina ngithi ukhisimuzi uApril ingane zakho Nkosi zasentanda lapho ngibeke khona zike zangimangaza ngolwesithathu zangibiza zathi ake ngingise phakathi kwazo sesihambana nangu Mathenjwa sihamba noMathenjwa safika ingane ichwele lapha yana ingane zasithengela inyama ingane zasithengela ubaskethi labe ngiyabona bethengela umama bangaphakathi ngashawuva lokuthi Nkosi yami hawu kanti nami kulovaselo uzosuka qha ukube khona into enhle kangaka ezakimbeki yini mina acishe ngathi ayinina endokhatha nonyazi nini uhlobe kangaka ufanele ushembe lo kama lenkosi alibonke ngibuye baba ngitamasa kukhona yonke into yomfekefeke phakathi kulo basket ngamandla nangothando lwakho igama lenkosi alibonke baba ngeke ngisuke kuwe ngoba kunzima ukusuka enkonzweni wabe ngimkhulu bese ngisonde ngabe sengubishop manje bese beqalile ukunginika ijazi labaphila lo mengameli sengizoba ubishop kwakulikhulu ukuzala ngikhuluma iqiniso kuyisabatha maNazarethe ngaqoka ingubo yaseSan John ngaphezulu ngaqoka yangapha yamaNazarethe ngaphansi elungishayila ngalamalanga lithi wenzani lapha wena ayibonga Nkosi lafika inyanga ezulu yathi hawu mntanami usufikile mntanami athi ngakulindela ubaba mkhulu wakho athi akufuna uthi ubani umgcile emthetho kaShembe ubani umendlalelayo ubani umlale emthetho kaShembe ngabuya wangigona inkosi ibusisa abazwileyo oh feel ulandelwa zizwe Nkosi yasezulwini siyabonga Nkosi uthando lwasezulwini ukusikhumbula ukuthi nathi kube khona uNkulunkulu avumba sikukhulume ngaye emkhulu umfana wakwaShabangu lona umfundisi eCilongwe ayibonga Nkosi kodwa ningasho njalo phela nina mina bekisho ngoba ngumfana wonyazi bantwana baNkulunkulu ngizokhuluma mhlamba kodwa nje ngoba sebeze badlulisa umphopho benginovalo ngesaba
ngolunye usuku ukukhuluma umuntu omdala lapha uthi kwakuthi ngomnye unyaka ngesikhathi sikaBhombela uBhombela lapha emsizini eshumayela yonke indawo aze lapha ngakovondela indawo nje iningi ehamba lapha befika abantu uthi kwase kwenzeka ngolunye usuku emzini wakwaJali kwashona ingane lengane ukugula kwayo yabonakala ukuthi sihambile kodwa iyashisa ayikhombisi njengomuntu osehambile emhlabeni uthi base bayithatha beyisa kudokotela dokotela wathi sineyinsuku ezintathu ihambile emhlabeni base bayasuka beya enyangeni uphushelekela mayifika laphana naye wachitha amathambo wathi lengane ineyinsuku ezintathu ifile base bayabona ukuthi impela ifile lengane base bayasuka abantu bemtshela ukuthi awuhambe nise kusheme lengane bahamba bayobika ukuthi baba kuleya musi waJali kunengane esishonile manje odokotela bathi neyinsuku ezintathu kodwa okusixakayo ukuthi lengane iyashisa kodwa yona ayisaphefumuli ukakalo loseluthi luzofika khona bathi wafika inkungu uqala yemboza umuzi kufika kweshembe bathu baNkulunkulu wafika kulomntwana owayesefile esekuthunywe insuku ezintathu wafika ushembe wamvusa lo mntwana waphila kayibongozi sengihlala phansi uthi umvakela umqame yena wayengakhulumi uthi unina siyamthatha yambelethe esengumntwana kodwa uthi engakwazi ukukhuluma uthi wahamba naye uthi sathi masingakwamsikatshani siye kuphakameni uthi ngathi bangiqala ngibheka umuzi ngathi kuma hawu ma umzonga uthi wethukuma uthi wacishwa ngilahla phansi ngoba uyangasa ngikhuluma usangisakhona bayongicela ukuthi ngikhulume uthi mina ngabona umuzi ngababaza umuzi ngaqala ukukhuluma ngakafiki kuBhombela kayibongosi amen uthi kumgqama ngolunye usuku sengihlakaniphile nje umfana ngelusa uthi kwase kuthi esatshwa yiva ebangula iva usethatha isipeleti usifaka emlonyeni uloke elwa naleliva uthi wayesekuphazameka nje isipeleti sangena sivulekile emlonyeni safike sama la empinjeni uthi akwabe senzeka lutho ke uthi wabuyela ekhaya wafika unina washo ekuyise uthi umngane lapha ngene isipeleti savundla kabili empinjeni uthi uyise wayesemthatha ke ngakusasa seyana dokotela uthi ngenhlanhla kanti nangu uBhombela estation sesitimela uthi uthezwa wathi kumete bathi uthi wathi yaqalaza kanti uBhombela uyambona uthi usethe awuyaphila ekhaya uthi baba siyaphila kodwa nangu umfana wami inkosi ngumsakudokotela use uginqe isipeleti usethi awu unenhlanhla ukuhlangana noShembe uthi usehlanganisa izandla uShembe loke ihlikihli izandla uthi hayi hambani buyela ekhaya ingane siphilile uthi nempela bathi bahamba uthi lona hayi akusekho lutho angisezwa lutho uthi kodwa nami ngase ngithipha nje kuba ngangasaba kwelusa ngase lokuthi khona inkosi wayo uthi kodwa sengiyadla kuyadleka uthi ungasekhulu uthi sengibandile nje nami ukuthi phela ngesaba ukuyokwelusa uNkulunkulu eveza boNkulunkulu bakhe inkosi ibusisa izulayo amen
wena ofanelwe kubonga Lwezulu ayingikhethe inkosi enkulu yasehlweni. Baba nginovalo. Ngiyacela Thixo omkhulu wasehlweni ukubonga. Qala kunedimoni ebengifisa ukuliceba ezulwini. Mashi ka 2022 wawukathathana. Kwazotho ka 2023 wase Nazareth. Kwawathathani uMashi emva kwawo nje uvale umhlangano Nkosi yamakhosi. Sase sihanjelwa inkosi yakwamsingaphansi. Kabhlungu. Ngakho kodwa nje ingena enkolweni. 2022 mawuvalwa nje uMashi. Lukhona ukuvadlwanyana ukuthi inkosi leli demon eningizimu sengazathi uNkulunkulu angasisiza asivalele lona ngoba akasazi. 2023 sasathi njelwa umshikile. Ngithi kangelicebele lidemon ba. Nakhona kabhlungu. Mangisuka eThuvukezi ngibuyele ekhaya ngenye imini. Ngiya nje ebhendini. La kwenzeka khona lengozi. Qhamuke itruck ewasentrailer ngoba nangaleyo mini ngafika ekseni khona. Ngayifica itruck esesweni. Ingavumanga ukuthatha ijika yalisilnqamlela. Ngase ngihlangana nayo itruck kwangathi ufuna ukubuya leso simo nami mangiza ngemoto ngashaywa uvalo. Ngiyacela ngiyazilwezulu sinqobelele leli demon. Bakhonze benkosi angizoba mude kakhulu angiyena nomuntu ojwayele ukukhuluma ngesaba. Kodwa ngithi angilixoshe lelithuba ngilenze ilungelo na. Ngawo Mashi inkosi kade iseNazaretha xoxa ubhombela amaNazaretha. Yayisiya eHadinge emzini waseHadinge omzi wabantu kwamasipala. Xoxa uthi uShembe yayilamula impi emaNazaretha. Bese siphelele insizwa eHadinge kakhulu kazi bafowethu bamatekisi. Base bezidela abantwana benkosi baya eNazaretha bayozehlisa
lasalifika unyazi bantwana benkosi ithenye insizwa yakwaSinama ehamba nosomlomo bebekhona la ngesabatha ntambama sibonana nayo kwa okay esitolo hlangana nje thilini ethi mntaka kaMzulwini kubonakala ukuthi ehadingi kufika insimbi ezinye insimbi unyazi Amen. ithi sikhonzama enkosini angeke akuvumi ngithule ongixolelo zakwethu akuvumi ingakho ngithi wena ufanele ukubongwa nami ngiyakubonga ngiyababongela abantu abezelwe kule nkolo bakhulela kuyo babusiswa beabantwana siphenduke mina ngiphendukile la Nazareth phendukile kodwa ithi insizwa ewumsakazi la kwesinye sesiteshi esikhulu i-32 bekuseni kwakuyisabatha ithi Nazareth anifone ningitshela ukuthi imfundiso kaShembe inisizephi nina nemindeni yenu yasho kanjalo ekuseni wayilalele uzokhumbula lasezifona insizwa zafona ezikwazi ukufonela ukhosini kwathe yokugcina yasithi lensizwa yilona iNazaretha yathi ngiyabonga ukuba bekuvele kwangena wena eqaleni le ndaba uyikhulumayo lemfundiso nami ngingaphila ngayo ngingesilona nje iNazaretha yasho njalo bakhonzi benkosi 2020 Bombela wafika nangakithi emzini wase foundation kayibonga Nkosi umntwana kaMzulwini lo soke eHatting emzini wase foundation ngiyazi lifikile 2020 ngizogcina ngendaba kaBombela kodwa sisekuye namanje kayibonga Nkosi fikile 2020 kwakumhla ka4 Nazaretha sasuka kuyisonto kumhla ka1 August ilivaliwe izwe siyobika sasiyokubika kodwa sasiphethe indaba ezimbili lathi mayilalelo wasezulwini wathi ngolwesithathu ngiye foundation kayibonga Nkosi Nazaretha ngifuna ukusho ukuthi bantwana benkosi uShembe uNkulunkulu yasho njalo inyanga izulu yathi Nazaretha tshenana abantu ukuthi nisho ngani ukuthi uShembe uNkulunkulu Insizwa eSolomani nina Nazaretha nikufanele ukuhlupheka ithi nihlupheka nje khona lento wathi uShembe yenzene ningakayisi yasho njalo insizwa eSolomani utho uThubombela kwabadala uthi nina Nazaretha neswele lutho uthi nina manginganikhombisa la nginisa khona nginilunguzise noma ngewindi amukhona yedwa ongafisa ukubuyela emuva kimi uthi makwenzeka ubuyele emuva ngithi mina Shembe thathi umese uzinqume amukho noyedwa ongangabazi ukuzinquma ngoba ungabe sesuke sesazi ukuthi uzoya kuphi uthi nina neswele lutho wayinganika uNkulunkulu ukuthi manifisa ukunquma inkomo uyikhombe njengomunye wephansi uthi kodwa wasebheka inhliziyo zalesi sizwe sabantu abantsundu ukuthi siyoqedana sodwa wasesinqamula leso sipho wasesinqamula leso sipho wathi wayinganinikeza uyikhombe wasethi emva kwalokho uthatha umese uyinqume ngoba usukhipha igazi kodwa usuyikhombe ngomunwe kuphela wasebona ukuthi hayi lesizwe simpishona sibonga baba ukusephuca isibhamu abantu abangephucwanga isibhamu Nazaretha ziphelile insizwa ngakithi eziphatha isibhamu angixoxa leyo ndaba ngigcine kaBombela ngisahlala la i17 ngikhuluma ngokwephuca isibhamu Nazaretha hlala la i17 ithenye insizwe ngixoxela ithi mntaka kaMzulwini mina ngangiqamela esibhamini mangilele ayikho into engangiyethembe njengazi uthi kodwa mzukwane ngizohlukana naso Jobe 33 verse 14 uyifunde ekhaya uThixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu engezwe sibonakalisweni sobusuku lapha ehlelwe khona ubuthongwe lele embhedeni wakhe thile insizwa ngabona uBombela ngene eminyaka wasefika emanga sekhanda kimi wasejika ebheka entshonalanga la ngilele khona wasebuza wathi mntanami uthi ngiqamele kuyo insini wasebuza ukuthi mntanami yini uqamele kuyo uthi omunye sibonakalisweni ngathi baba isibhawu wathi senzani la
ithi lensizwa ngathi ngizigadile ngazo ithi lensizwa wathi uBhombela lalela thatha lesibhamu uyosilahla uma ungakwenzi lokho thina boshembe siyahamba manje sizosala isibhamu sekugada siyosala isibhamu sekugada baba ngiyumntwana omncane ngiyabonga bongela izwe laseHadini khumbula Nkosi abefundisi abadala obaba uMpofane fundisi baba uJojisa Ombewani sibonga Nkosi uthando walishiya kulwamuzi wasefoundation ngomhla ka4 siyazama Nkosi ukusakha isibhedlela sakho bayibonga Nkosi Nkosi busise ngikhulumile Siyabonga amazwi ukufakaza okuhle nokumnandi esiphiwe ngumfundisi benkosi inkosi izobabusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu wama-28 128 sicela umfundisi uGumede wasemsini asihole ngalesihlabelelo inkosi imbusisa. Inkosi busukwa abangcwele. Nge